Presidente Comissão Executiva BNCTL, Antônio Vitor Husuba cliente NB Maxente Osang Lakong, bele hato evidência mai banco BNCTL. Antônio Vitor hato questão ne, liga publicação NB maka viral e social media katak, cliente balong ninya osan $5, NB rai ia BNCTL Lakong, tambane BNCTL husu cliente refere, bele mai hature evidência konaba Osang Lakong ne. BNCTL sente bye-bye ho publicação e a mídia social Facebook ne. No considera postingan ida ne, hanesam bosok no bulak, tambah informação ne ela iha ninia realidade. Bye-bye ela também, ema bosok ho ne, ema dek bulak ho bosok teng ne, bara prosedur ne ba, kalau lorong buatnya saya lihat nih kan, Facebook nih saya lihat, karena inclui ema matenik sira di sekolah tor liur, ne sa bobote, pos fiar hote ema sir bosok teng ne. Ani se ihe provas tuni horas ne $5,000 ka $1 $2 de vai volver de conta de foto osante de biaya be cek account 15 sen itu ramai di Facebook tem mais buat lá gratis banco ne ami la saja ambil mai serviço wa serve ne osane mos serviço ida ne nebe ba berita rosik na amela saya tambah ami tenta duni ami equipe ida que monitor botser no hote media social con saya tenta comunica ba unu amela ba pamalo ya Facebook ya Instagram e media social para program se sama itu telefon bania ono salak mun bahira Ryan B se maru kamai o fogase tem khusus hoto pa depois buka senia seloso ne kami agradece tamani ajuda kami kami staff kami funcionário rumah kami harus salah rumah ni osan ne kami hasilnya dia lakon dia terbuka ni bahori ba tribunal bahori ba proses ba kasa polisi ni provas ya tudo e ema ser ba acusa de ham vencete ba tem importancia ne ser provas pela bela to prita bela buka tu ema ser vencete na vencete ne banco ida moeda ya máquina é outro é mas seria lá né kalau buatnya emang se foto sini orang sama bahira itu bukan tu adalah problema tambah se mak kami yang sang Tunisia hatete dia masih faham tu tan yang lain servisi kari betul faham tu tan yani sira fiar emang ne sira berhodi be prova dan balo are amenta tan dia sira iya uluk pengalaman experience sana mai tan durante ne Facebook det sudah kasur barak ke Australia NB mau selalu buatnya tenta terus confirma. Banhira jornalista koko confirma assunto ne banain akun Facebook Harrison nebe tau status konaba osang lakong ne. May be lai resposta ruma husi akun Facebook refere. May be ia parte seluk ho akun Facebook nebe hanesang Harrison li husi ninia publicação e Facebook. Husu desculpa wa imba staff BNCTL konaba ninia postingan nebe consegue viral konaba osang lakong no nia reconhece katak nia maksala. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Post.